Ingabire Victoire Umuhoza yahakanye ibyo aregwa byose, naho mu yindi nkuru ihuriro AFC M23 rirashinja ubwicanyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanongeye kuguha ikaze kuri byose niyo wafishe umuyoboro kugezaho inkuru zizewe kandi zicukumbuye gatanu ku kandi. Je nk'abandi yanatiriza bahigiye ku migabanzi banze nk'abaziringa mu nzira izo narose zikaba imana ntizira amagambo agambanye barunduka ikiganzi. Uri kumwe nawe bayingana gusuzuna guhikaza. Mwiburanisha ry'urubanza ruregwamo Ingabire Victoire Umuhoza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hongeye kwibutswa cyane ku munyamategeko w'umunyakenya wifuzwaga na Ingabire Victoire Umuhoza, ariko akaba yari mu burenganzira n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ingabire Victoire Umuhoza uri kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo akurikiranyweho ibyaha bitandatu. Uyu mugore uvuka mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu yavuze ko mu mwirondoro we hongerwamo ko afite abana batatu kandi akaba ari n'umunyapolitike. Metere Gatera Gashabana yavuze ko hari ibibazo bari bagaragarije urukiko byakemutse, ariko avuga ko hari n'ikibazo cy'umwunganizi cyo kitakemutse, ndetse agaragaza n'ikibazo cyo kuba Ingabire Victoire kuri ubu adafite uko avugana n'umuryango we uba hanze y'u Rwanda. Metere Gashabana yavuze ko kuba yaburana adafite abanyamategeko yifuza bishobora kumugiraho ingaruka, kandi ko byaba ari ukwirengagiza ibiteganywa n'amategeko. Ingabire Victoire Umuhoza yahise abwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko yemeye kuburana nubwo hari amategeko yirengagijwe. Ati nemeye kuburana, ariko uburenganzira bwo kuburana nunganiwe hari ingingo zirengagijwe kuko urugaga rw'abavoka rwanze gutanga uburenganzira ku munyamategeko wagombaga kunyunganira. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Metere Nkundabarashi Moise aherutse kubwira itangazamakuru ko yakiriye ubusabe bwa Metere Osiano wo mu gihugu cya Kenya asaba ko yahabwa uruhushya rwo gukorera mu Rwanda igihe gito kugira ngo yunganire Ingabire Victoire Umuhoza. Ati uriya mwavoka yaratwandikiye adusaba kubona uburenganzira bw'agateganyo bwo kunganira Ingabire, atubwira ko ari umukiriya we, aranabitugaragariza mu ibaruwa ye yatwandikiye. Mu mategeko imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane kugira ngo wemererwe gukorera mu kindi gihugu, nuko igihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Aha Metere Nkundabarashi Moise yavuze ko atari ko bimeze kuri Kenya, kuko yo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame ry'amagirirane n'u Rwanda ubu rwahisemo kutemerera abavoka bo muri Kenya gukorera mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitandatu, ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho, n'icyaha cyo kwigaragambya. Abajijwe niba yemera ibyaha akurikiranyweho, Ingabire Victoire Umuhoza yabihakanye, avuga ko ari umubyeyi, umunyarwanda kandi akaba n'umunyapolitike, bityo ko atakwifuriza inabi u Rwanda.
Ingabire Victoire Umuhoza yahise atanga inzitizi z'uko urubanza rutakwakirwa kuko yagejejwe imbere y'urukiko habayeho kwivanga kw'abacamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi bihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Yavuze ko yarezwe ku byaha bifitanye isano n'urubanza rumaze imyaka 4, abaregwa batawe muri yombi kandi abakekwaho bakaba bamaze umwaka baburanishwa n'urukiko rukuru rwa Kigali. Yavuze ko icyo gihe nawe yahamagajwe akabazwa ariko ubushinjacyaha bukabona atari ngombwa ko areganwa n'abandi, bityo ko kuba agejejwe imbere y'urukiko nyuma y'imyaka 4 byaba biturutse ku kwivanga kw'abacamanza. Maître Gatera Gashabana yavuze ko hari hashize imyaka 3 Ingabire Victoire Umuhoza abajijwe kuri ibyo byaha aregwa. Dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha usanga atari ngombwa kurega Ingabire. Yavuze ko ingingo y'106 y'imiburanishirize y'imanza shinjabyaha yashingiweho igaragaza ibintu 3 by'ingenzi birimo ububasha urukiko rufite bwo guhamagaza abantu cyangwa ibyitso mu rubanza mu gihe rusange hari ibimenyetso bigushinja rutegeka ko hakorwa iperereza. Yavuze ko kuba urukiko rwarategetse ubushinjacyaha gukora iperereza rutategetse ko ahita afungwa nk'uko byahise bigenza. Iyo ngingo kandi yavuze ko isuzumwe neza usanga inyuranye n'ibitegekwa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 3, iya 29 n'iy'145. Yavuze ko Ingabire Victoire Umuhoza atakabaye yaragejejwe mu rukiko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hashingiwe kuri iyo ngingo y'106 ari itegeko rikurikizwa kandi nta rirasimbura. Ubuhagarariye yavuze ko umunyamategeko iyo abonye ingingo zibusanya cyangwa zivuguruzanya ajya kuregera urukiko rw'ikirenga bigasuzumwa kandi kuri iyo ngingo bikaba bitarakozwe. Yavuze ko inzitizi zitangwa nta shingiro zifite kuko urukiko atari rwo rwategetse ko Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranwa afunzwe cyangwa adafunzwe kuko biri mu bubasha by'ubushinjacyaha. Yerekanye ko icyo urukiko rwategetse ubushinjacyaha ari ugukora iperereza ryimbitse kandi ryagendeye ku biteganywa n'itegeko. Hashimangiwe ko nta kwivanga kwabayemo, bityo bivugwa n'uruhande rw'uregwa nta gaciro bikwiye guhabwa. Urukiko rwategetse ko inzitizi zatanzwe zizasuzumirwa hamwe n'impamvu zikomeye z'ubushinjacyaha burega Ingabire Victoire Umuhoza. Naho mu yindi nkuru, ihuriro AFC/M23 ryashinje ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ubwicanyi ku baturage, risaba imiryango mpuzamahanga kutarebera. Hashize igihe iri huriro rigaragaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo iri mu nzira y'ibiganiro ariko itaretse umugambi wayo wo kwica abaturage by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter, umuvugizi wa AFC/M23 mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ahamagarira imiryango mpuzamahanga n'iy'imbere mu gihugu ku bwicanyi bukomeje
ukorwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro bafatanya. Kanyuka avuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kurunda ingabo n'intwaro ziremereye hafi y'ibirindiro bya AFC M23 bigaragaza umugambi wayo wo gukomeza kwica abaturage batuye hafi y'ibirindiro bya AFC M23. Yanasobanuye ko hari abaturage biciwe muri grupema ya Chirunga muri teritwari ya Kabare tariki ya 12 Nyakanga 2025 harimo nabo muri iri huriro. Yagize ati tariki ya 12 Nyakanga 2025 izi ngabo zishe abaturage bane muri grupema ya Chirunga. Ibi bikorwa bigaragaza neza ko iyi leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje n'imigambi mibi ifite. Ihuriro AFC M23 riheruka gutangaza ko rigiye gusubukura ibiganiro bya Doha mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora rivuga ko nta bushake na buke leta ifite mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'agahenge bumvikanye. Mu kiganiro iri huriro riheruka guha itangazamakuru, umuyobozi wari uyoboye itsinda rya AFC M23 mu biganiro bya Doha Benjamin Mbonimpa yavuze ko igihe cyose bageze muri Katari biteze ko hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara, ariko leta ya Kinshasa ikabitera utwatsi. Ati Kinshasa yihitiyemo umwanzi imwita u Rwanda, nyamara ibikorwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibirebana na leta. Ikibazo cyacu ni icy'Abanyekongo. Tuvugana na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ibiganiro byonyine nibyo byakemura iki kibazo, nibyo byazana amahoro, ariko abayobozi bose ba leta ntibabyumva. Yongeyeho ko kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje umugambi wo gukoresha abacashuro muri iyi ntambara bahanganyemo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ishinja ihuriro AFC M23 kuzana amananiza mu biganiro. Kuva ibi biganiro bibera Doha muri Katari byatangira muri Werurwe 2025, intambwe ebyiri gusa nizo zatewe, harimo kuba AFC M23 yarakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi, no kuba impande zombi zarumvikanye guhagarika imirwano. Mu ntangiriro za Kamena 2025, umuyobozi umukuru wa AFC M23 yakuye intumwa zayo i Doha muri Katari nyuma y'aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kurekura abantu 700 barimo abanyamuryango b'iri huriro n'abandi bakekwaho gukorana n'ubyo. Mbifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe kandi bahe kurambira kubona ibyiza. Impano iruta ibindi ni ubuzima. Bye bye, no mu biganiro byacu by'ubutaha.